Kube bese ngikwati kuhlabelela sihlobo sami lamhla ngangikuhlabelela ingoma lethi beka lithemba lakho kuye. uNkulunkulu nembala uyathi gucula tikhatsi tetikhatsi. Uyabeka bantu etikhundleni aphinza batsilite. Lo uNkulunkulu lomkhondako tonke tintfo utenta kahle. Ngicela ukuthi lamhla ngikuhlephulele lo mlayeto encwadzini yaSamuel wekucala sahluko 22 livesi lekucala nelesibili. Ngiso sinkwa sakho selusuku sakavuka udle. Davide wesuka eGathi wabaleka wayawubhaca emgedzeni wase-Adulamu. Bathi kube bakuve loko bomnakabo nebakubo behla baya kuye. Kwathi bonke laba bebahluphekile nalabanetikweleti nalabangeneliseki babuthana kuye. Waba ngumholi wabo. Ngicela ukuthwebele lokho. Waba ngumholi wabo. Kwaba ngemadvodza labengaba ngemakhulu 400. Uva kahle mos kutsi Davide uyabaleka, uyabhaca. Kepha ekubalekeni kwakhe nasekubhaceni kwakhe mabeva basekhaya. Ake ngibeke singisi ngithi guess what? Nabomnakabo. Ngiphindze ngithi guess what? Kulabo bomnakabo. Ngubani lomnye lomcabanga ukuthi ukhona lapho? Yebo, ngu-Eliab, bhuti lomkhulu. Lo bhuti lomkhulu bekathi timfana utishiye nabani. Lo bhuti lomkhulu bekathi ufunani la. Na nyalo bongazi ukuthi Davide nguye lo ngambuta athi ufunani la. Bhuti lomkhulu ulandzela Davide lobalekela Sawule. Longazange kumbe amlandzele kangako ngesikhathi ancoba Goliath. Kepha nyalo ulandzela bhuti wakhe lomncane nembala. uNkulunkulu uyamthatha umuntu le ekugcineni amende abe wekucala. Futhi la ngibona inkinga mbamba la kunamlabalaba kwasho lenye inceko. Lapha ngumlabalaba lokuthi umlandzela njani umlobalekako. Umlandzela njani umuntu lobhacile emgodzini. Kepha nangu Eliab, naba bomnakabo, naba bakubo nananga emadvodza bayamlandzela. Loko lokwendiwe uNkulunkulu kude umuntu longakugucula. Uyathi mangabe isandla saNkulunkulu sikuwe, kungenteka ungadi tintfo ukuthi titawukwendeka njani nekuthi titawukwendeka nini. Kepha loko uNkulunkulu lakuhlelile wakuhlosa ngempilo yakho. Beka lithemba lakho kuye. Uyati ukuthi kumele endeni nini. Ngeke lokuhlelwe uNkulunkulu kuguculwe ukuthi usesemgodzini kwanyalo. Ngeke kuguculwe ukuthi kwanyalo usabaleka kusekhona lokukukephulisako ngesikhathi lesingiso ngesikhathi lesifanele. Labanye kukhona labatakubona la kuwe umhlaba usengakakuboni. Vide uNkulunkulu sekade guculile tintfo. Kwacala bona labe bamphikisa, labe bangamfuni. Kwacala bona bamenda umholi wabo. uNkulunkulu utakufeza la kucalile empilweni yakho. Awudzingi uku-understand. Laba bebangati nekuthi engabe lo Davide uyawuba sesihlalweni nini. Bamlandzela semgodzini angekho esihlalweni. Ngesikhathi lesifanele lashaya luwashi laNkulunkulu lakuhlelile ngawe kodwa awuphumelela. Amen.